Tubaha ikaze kuri TSG Online TV, umwatubageza amakuru y'imikino duhereye mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe igiye gukina umunsi wayo wa 12 wa shampiyona idafite umunyamaroc Lab Youssef yatijwe n'ikipe ya Raja Casablanca. Ni nyuma y'uko iyi kipe ifashe umwanzuro wo gutandukana n'abarabu babiri barimo Lassane Ayoub na Lab Youssef bari batijwe. Iyi kipe ya Rayon Sport yari ifitanye na Raja Casablanca. Abakinnyi biravuga ko bari gusubira iwabo muri Maroc bidasubirwaho. Umwe mu bayobozi ba Rayon Sport yemereye bimwe mu bitangazamakuru by'imikino mu Rwanda ko batandukanye burundu, bakaba bari gusubira iwabo vuba ko nta nubwo bazagaruka muri iyi kipe. Youssef ni wari wigaragaje cyane muri Rayon Sport kuko uyu yarangije Fazare ari we ngenderwaho mu gutanga amapasi avamo ibitego, ibi bizwi nka assist no gutsindira ikipe aho bikomeye, kandi yarafatiye runini ubusatirizi bw'ikipe ya Rayon Sport. Icyakora mugenzi we Lassane Ayoub we yitwaye nabi kuko Rayon Sport yasanze atari ku rwego rwayo ku buryo bisa naho nawe yayihombeye. Amakuru avuga ko abanyamaroc Youssef, Lab na Ayoub Lassane batijwe muri Rayon Sport bavuye muri Raja Casablanca babwiye itangazamakuru ry'iwabo ko babayeho nabi nko muri gereza, ndetse hari amakuru avuga ko bashobora gutandukana n'iyi kipe nubwo ubuyobozi bwayo bwabihakanye. Youssef Lab ukina satirizamu na mugenzi we Ayoub Lassane ukina mu kibuga hagati, bombi bageze muri Rayon Sport muri Nzeri batiwe muri Raja Casablanca yo muri Maroc. Kwa kane ikinyamakuru Sport1.ma kiwabo cyatangaje ko bakibwiye ko bababajwe n'ubuzima babayeho muri Rayon Sport kuko gutizwa kwabo bimeze nko kuba muri gereza. Youssef Lab yagize ati: nta kintu tugitekereza uretse uburyo tubayeho, ntabwo dusinzira, kuva tuje baduha ibiryo bimwe uyu munsi kandi ntabwo turahembwa amezi 2 ashize. Uretse ibyo turi kugerageza gukora ibishoboka mu mikino kugira ngo dusubire ku rwego rwiza. Ayoub Lassane nawe yunze mu rya mugenzi we avuga ko babayeho nabi ndetse cyashoboka ari uko bafashwa gutaha. Iyi nkuru yo gutaha kw'aba basore muri Maroc irasa n'itari kuvugwaho rumwe ku mpande zose, haba kuri bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye n'abandi bashakisha amakuru y'imikino, kuko kugeza ubu ngubu bigoye kugira ngo ubone uguhamiriza byimbitse ko aba bakinnyi bamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Gusa igihari cyo ntabwo kugeza isaha barasubukura imyitozo, nubwo ku munsi w'ejo imikino y'umunsi wa 12 wa shampiyona izasubukurwa, aho biteganyijwe ko Rayon Sport izahura n'ikipe ya Musanze ikunze kuyigora muri shampiyona y'u Rwanda. Tukiri mu makuru avugwa hano muri shampiyona y'u Rwanda, kuri wa gatandatu haraza gusubukurwa nyine shampiyona nk'uko natangiye mbivuga icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru, nyuma yo guhagarikwa na Minisiteri ya Siporo, ariko ikaza kongera kwemera ko ikomeza. Nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, abakinnyi 6 nibo batemerewe gukina imikino y'umunsi wa 12 wa shampiyona kubera amakarita 3 y'umuhondo cyangwa amakarita atukura. Aba barimo Gakwavu Jean Berkimas w'ikipe ya Etincelle FC, Kayigamba Jean Paul wa Gorilla FC, Hakizimana Felicien wa Marine FC, Ishimwe Fisto wa Marine FC, Hakirutimana Theotime wa Marine FC ndetse na Hakizimana Muhajiri wa Police FC. Kuri wa gatandatu imikino iri busubukure shampiyona ni Etincelle FC iri buhure na Marine FC kuri Stade Umuganda isaha 9. AS Kigali irahura na Rutsiro kuri Stade ya Kigali isaha 6:30, naho Rayon Sport ihure na Musanze kuri Stade ya Kigali isaha 9, mu gihe Espoir yo iri buhure na Etoile de l'Est FC kuri Stade ya Rusizi isaha 9. Ku cyumweru Gorilla izahura na Bugesera kuri Stade ya Kigali isaha 6:30, Kiyovu Sport itana mu mitwe na APR FC kuri Stade ya Kigali isaha 9, ari nawo mukino w'umunsi. Kuwa mbere tariki ya 17 z'ukwa mbere 2022 ikipe ya Gasogi United izahura na Gicumbi FC kuri Stade ya Kigali isaha 9, mu gihe Mukura Victory Sport izahura na Police FC kuri Stade ya Huye isaha 9. Kugeza ubu urutonde rwamaze gutsinda ibitego byinshi kurusha abandi muri shampiyona harimo Shabani Hussein Chabarara wa AS Kigali ufite ibitego 6, Bigirimana Abed wo muri Kiyovu Sport ufite 5, aranganya na Ocean Ben wo muri Musanze
akanganya na Onana Willy Esombe Leandre w'ikipe ya Rayon Sport ufite ibitego 5, Hakizimana Muhajiri wa Police afite ibitego 4, Hassan Jibril afite ibitego 4 no muri Gasogi, ndetse na Lawal Abubakar muri AS Kigali nawe ufite ibitego 4. Andi makuru avuga mu Rwanda nuko imyiteguro ya CHAN nayo ikomeje. Muri uku kwa kabiri uyu mwaka hateganyijwe ijonjora rya mbere ryo guhatanira itike y'igikombe cya Afurika gihuza abakinnyi bakina imbere mu gihugu CHAN. Gusa hakaba hataratangazwa ingengabihe nuko amakipe azahura. Muri uku kwezi kandi kwa Gashyantare nibwo Amavubi azamenya ikipe bazahura mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizabera muri Cote d'Ivoire mu mwaka wa 2023. Tombora izaba tariki ya 21 z'ukwa mbere muri uyu mwaka i Douala muri Cameroon. Imikino y'amatsinda ikazatangira muri Kamena mu mwaka wa 2022. Ku mugabane wa Afurika kiri kuvugwa cyane ni imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu kuri uyu mugabane nyine. Kuri uyu wa gatandatu ikipe ya Nigeria ku isaha ya 12 izahura n'ikipe ya Sudan, mu gihe ikipe ya Misiri ihagarariwe na Mo Salah ari nawe kapiteni, umukinnyi akaba na rutahizamu w'ikipe ya Liverpool muri shampiyona y'Ubwongereza. Ku mugabane w'Uburayi, Djokovic ashobora kwirukanwa muri Australia. Guverinoma ya Australia yimye visa Novak Djokovic ku nshuro ya kabiri, ndetse ashobora kwirukanwa ku butaka bw'iki gihugu kuko atikingije COVID-19. Icyemezo cyo kwima Novak Djokovic visa ku nshuro ya kabiri cyafashwe na Minisitiri Alex Hawek ushinzwe abinjira n'abasohoka muri Australia. Alex Hawek yavuze ko yakoresheje ububasha bwe mu nyungu rusange. Byari byitezwe ko Djokovic usanzwe ari nimero ya mbere ku isi muri tenisi ashobora gukina Australian Open izatangira kuri uyu wa mbere, ariko kuri ubu ashobora kwirukanwa muri Australia. Gusa kuri uyu mukinnyi w'imyaka 34 ashobora kandi kongera gutanga ikirego asaba kurenganurwa nk'uko byagenze ubwo yimwaga visa ku nshuro ya mbere mu cyumweru gishize. Mu gihe yakwirukanwa ku butaka bwa Australia, Djokovic ashobora gufatirwa ibihano by'imyaka 3 atongeye kubona visa yo kwinjira muri icyo gihugu. Uyu mukinnyi umaze kwegukana Australian Open inshuro 9 yashakaga kuyitwara kugira ngo bimufashe kuba umukinnyi wa mbere koza amateka yo kwegukana Grand Slam 21. Ubwo yageraga muri Australia bwa mbere kwa gatandatu z'ukwa mbere 2022 yahise ashyirwa muri hoteli Melbourne kugira ngo abanze gusobanura uburyo yabonyemo umwihariko wo kwitabira irushanwa kandi atarikingije COVID-19. Kwa mbere tariki ya 10 z'ukwa mbere 2022 umucamanza yategetse ko Djokovic arekurwa kuko icyemezo yahawe n'abaganga gifite agaciro, aho byagaragajwe ko yanduye COVID-19 kwa 16 z'ukwa 12 2021, bityo atari kubasha kwikingiza. Icyongeye gukoma Djokovic mu nkokora ni amakuru yagaragajwe ko yagiye muri Espagne na Serbia mu minsi 14 mbere y'uko ajya muri Australia kandi bitemewe. Mu itangazo yashyize hanze kuri uyu wa gatatu, uyu mukinnyi yemeye ko atubahirije amabwiriza yo kwishyira mu kato akajya kuganira n'umunyamakuru wa L'Equipe yo mu Bufaransa nyuma y'iminsi 2 amenye ko arwaye, ndetse yavuze ko umukozi we yakoze ikosa ryo gutanga amakuru atariyo ubwo yuzuzaga urupapuro rwo kwinjira muri Australia.